mu achemu akwa benen so Adom TV Badwam health tips eso na ochemu nyina nkomo ayedi stroke na hwedwada bnada a hye ene so ye toaso nti wo ene ne dedi kan a wo hwe ye no 5 minutes ye nche ne yedi nkomo afa ho kwesi se fiada ebesi na wo twi mu ye se yedi nkomo afa stroke ho ti ene ye nuaba beti osu ansa na kase on de mujabo so ho ade ne de dana koma so oni lienti a wokasa muhia ne baabia na woka ya nyabrema no netie ene de stroke ne ka ho asem nemum wo fra endpoint nso a medase fise na da romanti ene nya nim defoe ene won di nkomo e wo apomudi nkomo nyina ho the number is 0244867068 0244867068 oba ene so yemu akwaba da se signs and symptoms stroke na eboboba ede na ededie inti stroke na eboboba eba te say mujaboso signs and symptoms na inti ube un say onsa gene ube un say wani su chin wo ube hu say utipai wo ube hu say uti yaw ewo extremities na etoda onsa etoda onai obi wo te sa asempane ewo wo ne nem o se me de menansi for ma se ye de mpane ne ndado ewo me nem aha bibi sa na eboboba enti signs and symptoms of stroke no eni mojaboso ne de no eye similar kakra because I say mojaboso na yan control na ene de wako han ube hu obi wo ho a na waye confused well nim say de we obo say na wa ase wa dwene insisisu ye aha poor coordination and na stroke no say nya chiwu say pe ade ededi say na make am say adwene no baby e controlling ti paralysis obo won say either say a partial paralysis aho jojo no e ni nipadwene ni na ana say e part of the body into obi de e ne face into obi on the left side ne pe and otumi move ya had the end there than sound say otumi mpeja enye say na ono na ase da esa otumi ye na adwe say o peja but ntumi mpeja ho den enim ne nine so ntumi mpeja say eba ne form nso a ebi obi wo ha efiti na say ekọ form ni no ntumi mpeja otumi peja ne nsa ni enu no but say form no ntumi ena eye omo confusion blood vision na ni so etano obi wo ko osa wo poor vision ontumi nhuna de ye ena ne kasa obi ntumi nkasa kra obi wo ho kasa be sled itu go so kasa aduane no ha me aha ntumi mbeye because nano no impaired ontumi nkasa te sane me no mi ese ho na affect ye yes obi wo ho nano no say no affect e fast ese me say ni peduane itu go so aha na ye say ba aha no de kasa oso fe nso ni breme enye ne pe but na the part no affected omo difficulty in swallowing onu munso onu medro kra adekre ni kon say twi na onom na ye ne ya te sane ase aduane eso sene ni minimum and omo experience pain of the parts no obo so te ya pa one of my clients or sister na me ko to offering wa sorry dem o dem hu yansa me nsa no me ntumi infest sika afi me ti show pain severe pain into almost saying severe pain and a difficulty in movement immobility of the parts no because when you paralysis no and because ebi muso vomiting nausea and vomiting ebi munya nausea and vomiting and a pains in the extremities so to say as a panie pa ya de wo na numbness na ititiri and the tire pa eno de unyanya sa sign no say o say anansi a che ope no so moje ni ntumi no de hin na mehu say ha emi afusa na nti de na say e concern e bia one of bi na acheche me ana acheche me ye ope e wo say o ye concern say there is no moje ndi afusa nti also alternate ne wo na wo hwe wadidie mu so say nyane awudi no ama wo ho aye dru bebre a
because intini ni mu si and I say poor alignment for example man position me hu ye e be pick what na WC so no one position hu ye o sorry asa na say a che fancy ha yeah that say papa pa hada de ensem ne do so ye beto so nyame ya duma o chena faseda ma endpoint number no 0244867068 0244867068 yare bia stroke hu nkomo ifre no na jinchiremu na emwo o chena nkwa hodin krai na ebeto so